Muraho neza aho muri hose ku isi turabashuhuje. Uru ni urubuga rwanyu rwitwa Ijwi ry'Amakuru Masha, mukurikiranaho amakuru yiriwe avugwa hirya no hino ku isi. Njye mugiye kubana nitwa Mugenzi. Tubahaye ikaze mu ncamake y'amakuru masha. Kongo mu rukiko rw'amateka. M23 ikomeje guhungabanya ubuzima. U Rwanda na RDC basinyira amasezerano y'amahoro i Washington. Isi yose irahangayitse. Tubahaye ikaze mu makuru arambuye, mutega amatwi. Mu gihe intambara imaze imyaka isaga 2 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gufata indi ntera, umutwe wa M23 wongeye gusatira imijyi y'ingenzi, bituma ibihugu birimo u Rwanda na Kongo byemera gusinyira amasezerano masha y'amahoro i Washington. Abaturage barenga miliyoni 7 bamaze guhunga ingo zabo, ndetse amashirahamwe mpuzamahanga arimo gusaba ubutabazi bwihuse. M23 n'ibikorwa byayo byavuba kivo mu mvururu. Umutwe wa M23 wateye akarere ka Rucuro, Sake ndetse na Kibumba. Ibi bikorwa bibaye nyuma y'uko mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu uyu mutwe wigaruriye imihanda y'ingenzi ihuza Goma na Bukavu. Raporo ya Human Rights Watch ivuga ko hari abaturage barenga 1500 bimuriwe ku ngufu mu buryo buhabanye n'amategeko mpuzamahanga. Imiryango RNC yatangaje ko impunzi zisaga miliyoni 7 ziri mu ngambi nyinshi, muri zo ziri ku mupaka w'u Rwanda no muri Ituri. Amasezerano ya Washington, inyandiko itegerejwe n'ibyiringiro bisha. Tariki ya 18 Kamena, guverinoma ya RDC n'iy'u Rwanda byemeye gusinyira amasezerano y'agateganyo i Washington muri Amerika, agamije guhagarika imirwano no gutegura amavugurura mu rwego rw'umutekano. Amasezerano arimo gahunda yo gushyiraho Justin Security izahuza impande zombi hamwe n'uruhare rwa ONU. Usa yasabye ko ingabo z'u Rwanda zivanwa ku butaka bwa Kongo mbere y'uko amasezerano ashirwa mu bikorwa burundu. Isi yose iteze amaso ku kibazo cya Kongo, naho Qatar na Doha bakomeje imishikirano itaziguye hagati ya RDC n'u Rwanda, nubwo hakigaragara icyuho cy'icyizere ku mpande zombi. Mu nama ya ONU yateranye mu cyumweru gishize, hashyizweho ingingo 273 isaba ko imitwe yitwaje intwaro ihagarika imirwano kandi uburenganzira bwa muntu burengerwa. Ibihugu by'Uburayi nk'Ubufaransa, Ubwongereza ndetse na USA byasohoye itangazo risaba amahoro arambye, bikamagana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo n'ihohoterwa rikorerwa abaturage. Imvugo ya Raila Odinga, Afurika ntiyaguma kurebera. Raila Odinga, umwe mu bayobozi
bakomeye ba Afurika ndetse n'umukandida utegerejwe kuyobora, yatangaje ko Afurika idashobora gukomeza kurebera akarere kayoyoka. Mu kiganiro yahaye itangazamakuru kuri uyu wa kabiri, yavuze ko ikwiye kugira uruhare rugaragara mu kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Kongo ni umutima wa Afurika. Iyo wacitse umubiri wose uraremba. Odinga aravuga ati tugomba kwemera gukomeza kurebera. Tugeze ku musozo w'aya makuru yacu. Kugeza ubu icyizere cy'amahoro kirongera kuzuka, ariko haracari ibibazo byinshi. M23 iracafite imbaraga, impunzi ziracari mu kangaratete, ndetse n'itangazamakuru riracageramiwe. Abaturage b'akarere, abategetsi n'amahanga bose bareba icyerekezo gikwiye, kandi ijwi ryabo risaba amahoro ririmo kugenda ryiyongera. Tugeze ku musozo w'amakuru yacu, mwakoze kubana natwe. Uru ni urubuga si urw'amasasu gusa, ni urwo kwiyubaka no guharanira agaciro ka muntu.